بویرو گشتانین هری داوی لسرانسری جیهان روزانه امی هول بدن ده 20 دقیقه جیهانی ده پیشکشی وکن کرم کن. آلیگرین سرکومار بری برازیلیای بولسونارو کود هلبجارتنان ده تیک چویه آویت لسر آواهیا دولتی ده ناوند نقاشاند پولیسین کو تدبیرین اولهی ین تیر نگرتنه تینه سوجدار کرن و لولات جی روش آلوزا. آلیگرین سروک بری برازیلیا جایر بولسونارو گود هلبجارتنین جودما 2022 ده لبرازیلیای تیک چو دو آویتن سر سه سازین دولت لپایتخت برازیلیا. پولیسان با بمبین دنگ و گازا ایسوته خواستن گرسه جهف بلا بکن. هاد دیار کرن گود بویران ده نیزی دست کس هاتن من چاپ کرن. سروکومار بری رازگر بولسونارو ده هلبجارتین سروکاتیه ین جوتمه ده لپیشبری چپگر لویس ایناسولولا دا سیلوا وندا کر. لبل آلیگرین بولسونارو یه رادیکال گوتک چونا ویا ده هلبجارتین ده قبول ناکن گلک جاران لدیج سرکفتنا لولا لولید خو پیشاندانان ارگانیزد کن. حتی بانگا لدیج ارتش دکن گو دربه یک لشکری پیک بینن. Nós achamos que houve falta de segurança. سروک دولت لولا دا سیلوا گو بولسونارو جی سردگرتنا سازین دولت سوجدار کر برتک نیشانی نگرتنا پولیسان آله همبری چالاگرین گوژیر دگوتن فاشیزم و فاناتیک دا. لولا دا سیلوا یه گو دیدما سردگرتنه ده لعیالتا ساو پاولوی بو وها گوت. ام باور دکن گو دولهیه دکه ماسی هنه لی امیوان ببینن و جزا بکن. لولا پشتی خافتنا خواه ریوبر پولیسان ای پایتخت برازیلیا آندرسون تورز جو وظیفه گرد. دی چاپمنیا برازیلیا ایدته گوتن سانتوی فهم کریه گو آلیگرین بولسونارو بریا کومن تلگرامه خبری خستن دکن و لهمبری وی یکی تدبیرن اولهیه زده کرنه. لی مدور پولیسان تورز افدا خواست بجهنانیه. تورز دی دما بولسونارو ده وزیر داده بو. سردوزگری دربار تورز ده بریارا گرتنه دا. دی چاپمنیا برازیلیای ده هات ادعا کرن گو دی داوی هفته ده نزی 4000 آلیگرین بولسونارو با اتوبوسان جدورین جدایین ولاد آنینا پایتخته. بولسوناروی گو جبر ونداکرنا هلبجارتنان لعیالتا فلوریدا یا دولت نگبوین امریکاییه به داخویانیه که لسر حساب خوی تویتر سوجدار کرن رد کر. بویرین لبرازیلیایه بالا جواکا ناونتوی کشانده سروی ولاتی. Current situation, we can stand only. وزیر کار درو یا آلمانیایه آنالینا بوربوک د پیام خویا لسر حساب خویا تویتر ده هاتی وشاندن ده وها گوت. همو هفگرتنا ما بگل برازیلیایه سازین وین دموکراتیک اولولا رایه. یا گل برازیلیای ده قومی ایریشه که تروریست و هوانه یا لدیجی دموکراسیه. دیار ایدی دشره لأوکراینای ده ارمانجین پیک آنینا کمکوشین گشتی تینه گرن. روسیا را گهاند که دشره ده ایریشا لسر باجار کراماتورسک ده بیتری 600 کسی مرنه. رببایا کیوی او یک دراواند و گود ده ایریشه ده تشتک بکسکی نهاتیه هم وقتی ویجی سکرتر گشتی ناتوی ستولنبرگ را گهاند که چک ریا چوینا آشتیه. لوکراینا شرک دجوار بکه خویا دکه. دمه 11 شهر لولات نشانه کو افشار و دمک گنده بداوی ببه خویا ناکه. روسیا راگهاند کو دیریشا به موشکانیا لسر باجار کراماتورسک ی اوکراینای ده بهتری 600 لشکرین کیوی هاتنه کشتن. اوکراینا اویک رد کیر او گود دیریشی ده تشتک بلشکری وان نهاتیه. شهردار کراماتورسکی الکساندر هونکارینکو لسر حساب خوی مدیا جواکی دیار کرد کو دیریشین روسیای ده دبستان بونه آرمان چوگود. دیریشین موشکی ده دو دبستان حشناواهی و راوسکه هکی عربیان زرادیتیه. جالی روسیای و ده ساعتین شویده تزیانین جانی چه نبون.
والی دونسکوی اوکراینای پاولو کیلنکو د داخویان خود دیار کرد کو دیریشن سر بازار کراماتورسک ده تو وندهین جانی چنبونه. Объединенная группировка российских войск в районах проведения специальной военной операции بردفکی وزارت پارستنی روسیا ایگور کوناشنکوف دیار کرد کو جهلشکرین اوکراینای به پیشگیری استخبارات روسیای هاتیه دیار کردن و گفت وسایتین کشفین روسیای لباجار کراماتورسک نقطه لشکرین اوکراینای ین دمکی دیتین و پشتاس کرن. بدری شخصت لشکرین اوکراینا ده انجام ایریشالوی هرمی ده هاتنه گشتن. دروژه یکم اصالانو دا اوکراین ایریش باجار ماکیفکا کربو. هرچی قاسی روسیا را گهاند کو 89 لشکری وان هاتنه کشتن جی ل اوکراین اویک وکا 400 را گهانده بو. ده گوتن روسیا جبو برسفداینا و ایریش باجار کراماتورسک کریه. Thank you so much for inviting me to the Berlin Security Conference. I'm also delighted, of course, that... Sekreteri Gişti NATO Stoltenberg balkişan ser şer Rusya Ukrayna'yı got. Çek brasti reya aştiye. Eğer zulüm huzurdari azali u demokrasi tek bir bevi aştiye ke mahinde pekneyi. And your representatives may feel that way. Seeing confrontation... Sekretera Gişti arexetine evlekari u hevkariya Avrupa'yı Helga Maria Schmidt de peyvineke de legal rojname Almani Welt diyar kir ku şer Ukrayna'yı buye sedema zedebuna bazırganiya miruvan a navnetevi. Schmidt azanin ku ji destpêka şer ve lêgerîna li ser dîmenên zayendî û pornografîkên ser jin û zarokên Ukraynayê yên li ser înternetê ji sedê 6 zêde bûne û got. Ji şer re bazirganiya jinên ducanî jî gelek zêde bûye. لهلك دن سروكي سربستاني الكسندر راغهانز کو هزين آشتی ین کوسوفای آن ناتوی دخوازا سربستاني یا شاندنا لشکر و پولیسان بو کوسوفای رد کرد. Hêzên aşteyên Kosovayê a NATO bersivda daxwaza Sırbistanê ji bo bicihkirina leşker û polîsan li Bakurê Kosovayê. I kada tako poređate stvari, onda vam je to uvijek jasno. Kao i ova situacija na Kosovu i Metohiji, oni će reći, pa šta sad možeš da uradiš? Pa ne mnogo. Serokê Sırbistanê Alexander Vučić di daxuyanî de got, Kufor daxwaza Sırbistanê şandina leşkeran bo Kosovayê red kir û bersiva wan tesadufî di rojekê watedar de hat dayîn. Ev jî di heman rojê de ku Xristiyanên Ortodoks cejna Noelê pîroz dikirin. Me hemûyan dizanî bû û hêvî dikir ku dê bersivçi be min berê jî ev ye gotibû. Bêguman wan bersiv da ku nehewce hêzên çekdarên Komara Sırbistanê vegerin ser axa Kosovayê. Vokîkanî ziman ku biryara 1244 a Konseya Ewlekariya Netewên Yekbûyî mafê Kuforê qebûl nake ku Sırbistanê red bike û ev tiştanî ziman. Eger di şeva Noelê de bersivek êrînî bidaname wê demê ev yek dihata wateyekî. Lê gava ku hûn berî sersalê bersivekên ênî bistînin hûn dikarin fêm bikin ku ew ne bi tesadüfî bû. Kosovayê bertekek tundî nîşanê vê daxwaza Sırbistanê dabû. Sırbistanê bîdaya ku jiyana Sirbên etnîkî li Bakurê Kosovayê newleye ji bo şandina leşker û polîsên ji 1000 kesê ber bi Bakurê Kosovayê ve bişîne serlêdana fermî ji Kuforê re kir. Daxwaza Sırbistanê bû sedema berteka tund a Kosovayê. A European family where we have contributed for centuries for the values on which the EU today stands. Seroka Kosovayê Vîjosa Osmanî got artêşa Sırbistanê wê careke din lingê xwe li ser xaka Kosovayê nedayne. لهلك دن سرهلدانا لروشلاتی کردستان و ایرانی یا لدجی قتل کرنا جنا جوان یا کرد جینا امینی دوام دیکه. دو جوان لکولانان بون کسین بریا 3 سالان ده انجام کتنا بالافره که اوکراینای ده جیانا خواه جه دستا بون جی ببیر آنین. سرهلدانا جن جیان آزادی یا لروجلاتی کردستان و ایران بینا بردوام دکه. دو جاره کدن جوان دا کتن کولانان و لدیجی دسلات نرازی بونا خوانین زمان. ده 8 چلیا 2020 ده بالافرک اوکراینای دمک کرد بریا گوش بالافرگاه ناونتویا طهران رابه کتبو.
د بالافرê de 176 kes hebûn û hemiyan jî jiyana xwe jê dest dabûn. Kesên di balafirê de 82 jê Îranî, 63 jê Kanadayî, 11 jê Ukranî û 10 jî Swêdî bûn. Di siyem salvegera bûyerê de kesên jiyana xwe ji dest dan, li ser gorên xwe hatin bîranîn. Li bajarê Siqis û Mehabatê desta gul danîne ser kesên di bûyerê de jiyana xwe ji dest dayîn. Li ser goran dijî desthilatê dirûjme hatin gotin. Li bajarê Bokanê welatî tevî malbata Mihemed Hesenzade got di xwepêşandanan de hatibû kuştin çûn serdana gora wî. Di saetên şevê de li bajarê Mehabat, Sinne, Ciwanro û Îlam ciwan daketin kolanan û agir pêxistin. Bênaber dijî desthilatê dirûjme gotin. Li bajarê Tehran, Iraq, Esfahan û gelek bajarên din yên Îranê meş û çalakî dewam kirin. Di wan çalakiyan de jî kesên di bûyera ketina balafirê de jiyana xwe ji dest dayîn, hatin bîranîn. Welatiyan bi dirûjmeyan darvekirina xwepêşandanan şermezar kirin. Li cihê balafira Ukranî kete xwarê jî bi sedan kes kom bûn û bênaber dirûjmeya jin jiyana azadî gotin. Tevî darvekirin, kuştin û girtinan jî di Rojhilatê Kurdistanê û Îranê serhildana jin jiyana azadî heta niha jî dewam dike û ev slogan li kolanên wê tê bihîstin. Rêveberiya Bexdayê hewl dide li welat Rewşê aram bike. Parlamentoya Iraqê piştî bêhindanê dest bi kar dike. Laliyekî din jî Wezareta Karê Derve ya Iraqê rakand ku Serokwezîr Sudanî li ser rêya Fransayê. Bismillahirrahmanirrahim. Parlamentera Iraqê rakand ku îro bêhindana zivistanê ya parlamentoyê bidawî bû, biryare dubare dest bi civînan were kirin û ha got. الفصل التشريعي الثاني خير ما نفتتح به الجلسة. Piştî destpêkirina civînan wê hinek projeyên weke, projeya yasaya bûceyê, projeya yasaya neft û gazê û hinek mijarên din were guftûgo kirin. Parlamenterê Iraqê Ahmed Taha Rûbarî ji medya Iraqê re rakand ku bêhindana zivistanê ya parlamentoya Iraqê bidawî hat û biryare civîn werin destpêkirin. Ahmed Taha da zanîn ku piştî destpêkirina civînan wê hinek projeyên weke, projeya yasaya bûceyê, projeya yasaya neft û gazê û hinek mijarê din wê werin guftûgo kirin. Di heştê kanûna 2022 de parlamentoya Iraqê kete bêhindana zivistanê û îro bêhindan bidawî hat. Eroha biryare civînên parlamentoyê di rojên pêş de dubare dest pê bikin. Li alîkî din Wezareta Karê Derve ya Iraqê bi daxuyaniyekê rakand got Wezîrê Karê Derve yê Iraqê Fuad Hesên bi balyozê Fransa yê Iraqê Êrîk Çîpalê re civiyaye. Hate gotin ku her du aliyan derbarê amadekariyên ji bo sedema Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şiha Sudanî yê ji bo Fransayê axivîne. Li gorî heman daxuyaniyê tê payîn dawiya vê mehê Sudanî serdana Fransayê bike. Hêjayê gotinê di bîstê kanûna 2022 de li paytexta Urdun Umanê lûtkeya Bexdadê do got taybet li ser rewşa ewlehiya Iraqê bû bi tevlîbûna Serokkomarê Fransayê û gelek nûnerên welatên Rojhilata Navîn û Ewropayê pêk hatibû. Piştî civînê bi daxuyaniyekê welatên tevlî lûtkeyê bûne diyarkirin ku hevkariya wan a ji bo Iraqê ya ji bo piştgiriya ewlehî, aramî, serwerî, demokrasî û hewldanên ji bo diyaloga ji bo çareserkirina pirsgirêkan dewam e. Hikûmeta Yunan rakand ku di nava sala 2022 de li ser sînorê Tirkiye 1300 bazirganên mirovan hatine girtin. Li Yunanistanê got yek ji rêgehên bingehîn yên derbasbûna welatên Ewropa yên Rojava ye,
دانه لسر تکوشینا لدیجی قاچاقتی مروان هاتن اشکره کرن. وزیر پاراسنا ولات یونانستان تاکیس و دوریکانوس جرادیوی اسکایرا آخوی و دیار کرگو سال 2022 تنه لنزی چم ماریجه یه لسر سینور ترکیه 1300 قاچاقی مروان هاتنه گرتن. و دوریکانوس دیار کرگو همان سال 256,000 پنابر هاتن آستان کرن گو دخواستن جو ترکیه لسر چم ماریجه را درباس ببن. لگوری دانه نتوین یک بوی هجمارا مروبن گو ده سال 2022 ده هولدان با قاچاقی درباسی یونانستانه ببن لگوری سالا بره به 2 قاطی زیده بو و گهاشت 18,800 کسی. او هجمار سال 2021 9,157 کس بو. یکینین اولکاریه یعنی یونانستانه به پشتگیری حزم پاراسنا سینور یعنی اکیتی اوروپایه لسینور بجاهی و درایی سالن داوی تدبیرن تند ورگرتن. لیبل سازی مافی مروفان یه نابنتوی حکومت یونان سوجدار دکن گو مروفن جبو جیانه که اولاد و خوازن در باس یکیتی اوروپای ببن برنگ کینه قانونی لترکیه ورگرینه. لگوری ریوبریا اسینای جی دسلاداریا اکپی مهپی یا لترکیه زخته لکوجبران دکه و جوان رد بیجه یا هونه وگرن ولات خواه یان جی برنگ کی قاچاق در باس یونانستانی ببن. رایدارین یونان دیار کرن گو اف زختا لسر کوچبرین سوری بریا هلبجارتنین گشتی یان لترکیه زیده بویا. پلیس إسرائيل بتعليمات وزير أولهية نتوي بن جيفر آلاين إسرائيلي آلاين فلسطيني لسرانسري وليت قتخكر. لإسرائيل هلدانا آلين فلسطيني تين قدخكرن. اف یک جی به فرمانا ایتامار بنگویر وزیر اولهیه نتوی بگده. بنگویر فرماندار و بری امنیت اسرائیلی دا کل سرانسر ولید قدخه لسر آلا فلسطینی علاقادن گشتی به تطبیقاندن. وزیر راستگر بنگویر لسر حساب خوی تویتری درباره مجاری دا داخویانی دا و دست نشان کرد که آرمان جوان اوه لدیجی هر جوره پروواکاسیون لدیجی دولت اسرائیل آستنگ بکن و به همو هزاخوه لدیجی تروری شر بکن. لگوری نوچهنکو ده مدیا اسرائیلی ده بلابونه قدخه لسر آلا نابوری پشتی بویرین که ده داوی هفته بوری ده لگون ده عرب آرای لباکور وی ولاتی پیک ها درکته پیش. شینین گوند پیروزباهی لبردانا کسی کو 40 سالن جبر کشتنا لشکره که اسرائیلی ده گرتگهی ده مابو پیروز کرن و دوی شاهی ده آلاین فلسطینی هاتن دالقاندن. پشتی کو آلاین فلسطینی لخوا نشاندانه که دجی حکومتی لتل آویوی هاتن وکرد. سروک وزیر اسرائیل بنجامین نتانیاهو روژا یکشمی لسر حساب خوی تویتر پیوا پروپاگاندایا هوف بکارانی. قانون اسرائیلی دستور داده سروک حزب پلیس کو قدخه یک لسر آلایان بسپینه. اف جی بگره او نشانه دکار آرامی حرمی خراب بکیه. حتی هف دستلات تنه دماغو گمانک خورد آبن پیکرنا گران آنیزاما گشتی هبه هاته بکارانین. دیتن آلین فلسطینی جمعش ولی اسرائیل بویا مجارکه ناکوک. دادگاه که اورشلیم دیلونا 2021 درگهاند بو کو دالقاندن آلا فلسطینی نسوجه. جالیدن و داخوازنامه پارایزوان مافی مروان کجبو پروتستو کرن دست سرکن آلاین فلسطینی ین لقدسا روشلات جالی پولیسین اسرائیل و لدیجی وی بکانینی هاتبو کرن جالی دادگاه هری بلند اسرائیل و هات رد کرن. بزدق جهانی به وی آوای بداوی بو گلک سپاست کم حتی وکیلی لگل ممان حتی سپیچاره کدنه میل گله خاطره